Nak nasema mai. Bulu meneso sa menamara. Sa. Bulu may wele may wanimbuka. May nagia ni bulu binaka. Bulu may wele tua. Wele tua number 2, number 2 nimbula. Isa. Isa, wanimbuka. Nimbula. Boleh nakabila me wangalevi, Andrea tamana levu, bertayado weningolo nimbula. Dombula binak me berata. Timbul na bi korkor kaya na sini udiway na wanimbuka, nimbula binaka. Sa vinaka bakalevu ikem ni keda na sema tikumai na kavina ni kuwa ikem ni na sema tikumai bano levu dombulu vinaka melambasa tine Jerry mbulu vinaka dombulu vinaka talangana sema tikumai na no kandavu pambulu sarchiko na koro we levu nimbula katalanga kina na tauni rere toko bunisea unitaka ni vinaka tikoyani na mbia liba mai Hawaii. Wakatalanga kini bekim ni keda na bewekani ni sama tikumai na wese bura. Abambulu sarchungo berto na sama chukumi serne. Ambulu binaka Christine, nimbulu binaka may Perth, dombulu binaka talanga mi Amerika. Totok na sama talchungan songo may Europe. Babi ni binaka salvi kim ni na nomni sama tikumai yeso ernangay saraban na tanang baka bakantaw na replay nangay yan baka may namuha derto baka may chama derto sendre tubi chungo nangonor to nangay yan baka may kino to nangay saraban na vital no ni kuha iya fili foto fili dono binaka ndalangan dia sarchungo ki nabonore reto tokan rokon binaka bulan binaka na vanua o wai nimbuka enda na mure dake na udi wai re binaka enda do re tu ninda bondo mai nambasi sena tolili menen reba mai no sorry ki korbo menen gai ngole da kayani kira-kiraki enda na senga ni ngole da na bonongo wai nimbuka enda na nanumati ko na vetol ni sala na vei biturere binaka na kena tamata tambusakayani
waka tulong sa katsukayani na be koro kede na be banua udah balete tiko na banua waka wain buka ya na kabina ni kuwa may tiko buna na vital no ni kuwa ndo na marama nagai kere ko nagai waka madal tiki ko e be kenda na maramang na tikbuta ka na nanda vital no ni kuwa kana koti kede tiko yani kina banua o wain buka na lima na kaloko na kapital nga ni kuwa nangay tomani na ni vital no kena tomani tiko ni tala no makawa so may wanin buka ni sana uti na ni vitala noa and do tala mata tarakora na lima kena walu na kaloko meningay siya matalimay and do tala tiki na vitala no balati ni sana may baka tabaritiko na vitala noa niya sana wakaturango tay levo sama yo tikina na no vitala noa and mata kutumay and sana ngolean ni kumbuni wai enta sana ngoleani ene sana wakturanga olo mai viti nta maru takasara ni na singa ni kuwa singa tambu tingo mai viti uti chiko na tolo na tin kandona miniti wakarawai tiko ngoi Hawaii ya o maru taka ni bunga biki muni ni sakoto mena me muni mbilo domboi se mbilo ti se mbilo wani moli se na veleti limbu mbeka wabini vinaka chuka ni biki muni na no muni ngole meni kuwa benda mai dambi mata ka mai rongo talan noa en totoka ni vise mati baka viokani na sinu binaka ni kuwa yung comment sandara baka mbula sara kiwana nondo bulangi ndo kai bulangi to kiti kana kabinanga ni siga ni kuwa ni mbula binaka ngas di bulu baka dengu litiana rokowati baka silimi ni mbula binaka na maramang kasibuli. Isa, ni mbula binaka tiko? Iya, ang mbula binaka tiko na punuangko ko, punuwaturangko imbuka sa denguna daka sa tiko sarangay bali. Isa, totoka. Ke rongan ni tiko muna nga nandaru vitalan noa, ke rongan nyo, ni baka madal tiki muni madavi kenda na kabinaka ni kuwa. Abi nakasarapagalevu. Au sabutu may nakoro way levu and tikino rabitaki and nasano kandahu. Au vasu nakoro matadaw na tikino na malata and nasano televu. Iyo samay lewani korondetiko way levu way nambuka na bonu may pakawatikina. Sa totoka binaka pakalevo na visi matitiko ni veo kani na kabinaka ni kuwa au klani na sor na pakatataru tiko isa na maramang ko rosa may vital na sar kina na maraming tami sar chunga nambati ni barag may Hawaii iya na isya ni veo kani kina isya matalanga kina puno bakaturanga o matadaw bakatalanga kina o way levo may wanimbuka kwa ndaro may love to kaya na vilubeni na silubena ni ko binaka bakalev sana me bakano nom ni vamatal tak chikumay na isa vida namba kingo na nom ni denguti ko na nom ni takataka bangas ni buli ranyo ni talno takamanda na nom ni atike bu ni buli ngas ni buli kena bono ni laki buli kina kena be kor ni buli ni laki bakay tabi kina binaka awam Vulinga si Vuli may nasino Teachers College. Na tinikadiwa ono sa nga vulka ono sa nga vulka vito. Kaya nangauna ya, na ibukatangin din ni Vuli rawati melakyan dua Vulinga si Vuli sa toka sa rera, Fiji Junior. Kaya wawan dambela nga nung Fiji Junior tinikadiwa ono sa nga vulka 5, au pasi, au mani kalaungata ni unding taki mo sale bulga si bulsara na tinika di ono sa bulka ono kina ono sa bulka bitu au tauri bola mate serangan nung gamba kin daka na tinika di ono sa bulka wan iyo na mate ni lesi wa virita kisara nandono kornivuli na ulu ni dolo ke na itasiri na kornivuli o nangone ni dolo district school na koro may na koro sule
Nangauna ya se sala indini da kina kaunia ya nanungula kan mateni ngauna bondo lorita kina ya me ado ini serea mai serea sangai bondo indini da buta kina ya bondo ta kina pasindia mai serea sivio nei budini sivio nei rukuruku sivio na buniasi ngai ya veni na korona korsine Aulay nga si buli kami ang bakirua ona sa ngabul kawalu kina ona sa ngabul kadiwa. Nanong ya ni na korni buli ando na kaubon kay kina na to korni buli sanda mitu na ngone ya endo na wali buli block ba kay kamera. Ana tin kadi ona sa ngabul kawalu. Don korni buli block ba kay kamera petition elubo na iloilo glass frame frame. Yeah. Au ngoroya kinabuan rukai ena ingu erto daka erto selia erto naturang ani tokin koribuli nangoni dolo iya otia au lesmena 70 bitunga bulo temba kiromika au sa andeo mai ena korni bulini dia indon korni bulini dia bolle tigo matozao Krishna Janardhan Indian School au mai tigo kami ambakin duanga iya enduana ka ngai wonru kayo wale buna nongola mai ka ngai mai suli nga sibuliliu me mai tawna infant teacher. I was teaching the Indian children ebidanga ngone ni biti iya enduana boleh levo asuli biau au wasa nangau nanga bina kana ira kena ngone ninja rati ko ya era tiko na saula ke nak nunggu korni wasu mato zau ni wasa lo biti bertor to kila iya ya nakanga sangai zaka na program sangai zaka au be kata huli di maya nama kelas from morning to recess au tauri nunggu ngone from recess till lunch may tauri kero switch wati kenangon kero bisa kenangon tangan ini dia tauri na limono au le tauri English kena maths verto na kelas limono may tauri Hindi veira na kalasi dua rua masta ya makin dua salah ko ni on daw rebuli turangan viti sale taronya wa satu kun vi ko ya dua na challenge le weso le biau ni testa kira na nongone yes era sakila na kay buli di beira aman ambakin dua ngana nongo bi buli di may Krishna mo baka tawatan na ni baka tangin din koribuli manongon ni dolo ke Krishna na ngonea kando na visa sibilebu me ureda kina na non rangado ya na wakanda ngona India na buli facilities, school building, vinakatuto ko to. Au may ambakin mga ka na tinikadiwa bit sa ngabulu. Bito sa ngabulu kan duwa au sales tali. Au sales si sare na koribuli udun Vanua District School. Gatala koribuli okay. Okay. Nang kuya ni koribuli udun Vanua District School, au reda tala na koribuli. Na kornibuli magalolo masar na kene tuwa ki enangau na ya enangau na ya ono na kalasi dua nga na bal ni buli partition tegi nga na kan class 1 and 2 3 4 5 6 keto tigo batanga nan do na room iya era rayo ngay na kumuni bali bular to na limaono au rayo yawi na kungo pekero no gutulba o bogareta verto na committee nan renre etiko erto ang retara indo na nungu classroom lalang ang bitu iya tenga ni bakay songo tenga ni baka tumbalik kaya sindra bakay songo nambongi randolo kami ng bulmakau era duri laman ninong classroom
Gaya matakalela yung gaya daw lang umay, so una satu nandiyan yung bulu Macau. Seke mamisama ka matakir nung kung ano buli. Gaya na buli. Iya. O kaya nandrendre, uray dati ko may banas ko na kori buli. Na kena doon na priorities. Iya. Ni wapa karita kata Liberton Committee na nandrendre usat taba. Arto sang kamay ni bakat nalaman kor bakat turangaw diniban mo. Au sanggay lay da kabuliti ko kori buli. Yan doon ninda lay tok kay nandoon na loman ni koro. Iya. Au tikoy kaya may natinikaziwa vitu sa nga bulukan dua kinatinikaziwa vitu sa nga buluka 5. Au mbiyo may ka. Au sanggay lako yung Namara District School. Namara District. Namara District School. Au tiko may Namara 1976 to 1980. Iya, nakorni boleh may Namara yung dotan Sara. May verkilo ko boleh kaya ulah ko ba ya? Wasi bindon do may Namara. Long building block. Proper iyon katu do ko iwana na. Papaloloa. Waling gasibuli ebnaka. Santi. Auti. Iya. Aurede kiana ando nakau au buli dakina au reida na nduindui ni leweni vonuer ni token kuribuli na non rangado ya non solingu membaleta na kuribuli. Ona mara sa totok kasarnga. Doon ang kasibuli, doon ang classroom. Napon libuli ulit sa tawa na mara, 2, 3, big classrooms. Toka kina doon na library, tiko na teachers, head teacher's office, and staff room. Saan din? Di nasarang nga. Totok eh? Totok kasanga. May namara. Ngay namara sa anduang nga ng kasnibuli. Iyan din na composite classes. Iya tale enda namara uninda la isotava na may matanggali facilities sa rasulya sa rawata tunay to kini kornibuli. Di nasarang nga. Di kailangan ni nagas ni buli. Tale na nakabuli ni binakatuna na bal ni buli na numunibono ni room ng gas ni buli staff room. At kina naman ni chiko-chiko. Tiko-tiko. Kaya siya nga yung kaya kina. Di na niyo sa tava ng rendre autoraman de udo ni Vanua. Udo ni Vanua na classroom ulit sa tava kasambo bololoman din na kaya ni boy tubaki. Na katumbala ka na una o gala ko na katumbala ka sa kada tu katumbala ka ilo. Sa rambutan ito na katin. Au tiko may ka lambong bembe. Au tiko may ka lambong bembe. Na matagalili ni siya nga uyan ramikin na nilambaw o bembe. Na koko ni dangi alambata na koko ni dangi ng una ya. Naglambat na niya. Basuka may nakatumbeleka. Lain basuka kaya nakatumbeleka sa nembaba. Endon na nito kate ni off cut setu. Ko tumong kasi uliliw. Kilame may bibu ketu na taga ni teaching etse. Au na nang siya ni wala za bondon matagal singa ya. Ni matagal ile ketong gayan ramay na oti on bembe. Endon na bibili abo ti ko sen koribuli sana I mataw. Ni ketong gayan ramay na off cuts kaya ko tinito classroom ya sara. Kambi kaya tu itu kan bibu ni dia. Ya na koko ni tani. Koko ni Dani. Tamba suka sa nga kami naka classroom ya. Kaya din naka tumba.
Sa. Iya, sabi na ka nang unong kung galeri taleo din manua. Sabi na mitukin na. Sabi so bundua. New buildings, new teachers quarters, all facilities. Sabi na kaya dever na kasibuli. Yes, ano kayo na kanibatu yan ay tubukin koribuli. May iba kamatian na nung tatatakan ng kasibuli. Toso nga natakabuli. Toso nga natakabuli. Nindrendre may na-teaching aids. Kung napakitelala ni sud, napakitelala ni soap powder. Iya. Makaya Kau may ayaw takamay. Meramay dakina. Naveka. Au kila. Inamukia na nonrabuli. Nanoguman. Sa totoo ko ba ko? Tiyan nga ni wakaya lelitiki ko ni Ndretes na kautuki na o baka samtaka na dapat mo da kam. Totoo ka ji. Iya. Ni sadale tubaya inandua na vanubaya ang kay lisutabi ng rende. Au baka ninda baka revita kati ko nanon dambula vi ko ano turangan na ito kinimbula. Esolia me weekend dahil so na baka sa maminda baka ang ataka. Meron ni bukea nanon ranggarabi na isulsuli. Sa totoo ko ba ko? Tilele bra wakong bulat ko mengo. Sombe ko beri na numuningo ni buli. Sombe ko beri raw niya gas ni buli bati ni bula binaka. Wekem ni na wakong bulat ko mebe gas ni buli baka dengu. Elanon ra maro takati ko na numutalan noa. Liu bera era baka nanu lista li chiko era baka dimbi so matanga ng gas ni buli chiko na ngonongo. Era binakat serangan ay talno bango mera release we. Na itik-tik bu. Iya, naitik-tik bu. Itik-tik bu. Sa totoo ka saranga. Iya ni ni namara. Iya. Ada ni namara. Kalendota ni na tuba kini koribule kila very encouraging. Iya ito so da kena nunggu gaseta na wale-wale rava meuna da kaba membaletira na nunggu. San doon din na nabuli levo. Bike mami na gas ni buli bobo. Kaya may parang mo chika na siga ni kuwa. Me kaya may kakuha nga ni nanuma isa sasya nga na nito budget ni nito resources au sana wawa tu mana nga me gaya to ni ato menya nito ila bata na kau ni takabang gori ko me na paket studio real life na paket kubni namu na kati ni tapang nga may musu-musu meron buli nang wan totokan din. Nung ko may namara doon na kavi doon na end of the year satu kun sa lewa nito head teacher sana da kana school reports nga may oti nga na nito concept may sana sul server nang na non reports sama sa kalilin kito may so ta sangay tutukuna there was no envelope au sangay tukuna etiko na full skep etiko na glue etiko pa ko tumikibiaw kau mikiaw sangay kaya wono taka mbas na envelope nga sa tiko mbas suka ba binaka umbute kya o trace taka sarto reto na bon kasi na ka ask no question and you'll be told no lies sangka o trace taka koti sakoti sangka ulombi kalestal na kene lombi 3 flaps glue solive kwando ya sangkay para sakwaya okay kito ya taka ngayon nga na nila wala ka na concept all set envelopes Totoo ka makawati kung nakakasama maya na basi kamay iya sanjira sa kinakame bulmay but we have glue there full scap and all okay and hands to help di nasaranga totoo kana kabimbi na yalo me bakana katuko na mayain na kalo na gasile me weekend na rai ke bakanta bali uta chiko na kalo na nanda buli ta kaka buli besinga and sule mai sono bakasa manangono ningan rabakin sana numi sa when we are just about to give up yes ang basi ka may na bakasa maya yan ikito sana pas gay sembera na concept sa bakawang gani bola kaya na neturo le bola kachiko na ronan raw
Sa pagkawang gani wala takikeda na school report. Totoo Erto unru kana maramanita erto lettor na maramantele kito ga sibulwa tiko nang onan do na maramanita maraman lo may biti ruan na maramani ni namara no lero sa nang nelen namara abang gongkori pangkori Rere sa wakas sampai ngamin na sauda ya au bang Totoka. Sarong-rong binaksarkan. Siganan no, kerobitan lo cuma kerto na lalanggas ni buli na read to succeed. Endo na ngonele ni udu ni bano, may posta lang o libema langa kali nguyado. Ngonele ni udu ni bano, buli talaga may udu ni bano district school. Ilibema. Ilibema. Sangka sibul tiko nang ko Sangka sibul tiko nang ko. Iya. And she wasn't born. She wasn't born at the time I was there. Di nasaranga. O binakataka mo balesu ya. Baleto na ni Robitalan no at kuno ko ang kay buli mamatindi tarongi libema na dabe babu na mo binakataki na mo ngas ni buli. Sangga itu kuno libema aware de son le bagritik binaka ningas ni buli may udu ni banua to baka nga tak nga nakanga tu kor ni buli ya gaito na kay reda libema wala ka nirangoni kaya nga ika era pas ke de non rabitarongi 100% pas o ko le buli andi na kombao o ko le buli lontoni o ko le buli matapatudo o tu kuno nga bisa uningaw na may nangono ang gas ni buli kina kinangono sanga may sudo libema sanga may gas ni buli talaga totoo ka Totoka. Aos gas ni buli kitina na nga. Iya. Isa. Dali libema ke warong cukup main kuwa. Warong sar cukup minggu ko. Bola lang kali. Andon bina ka bang bola warong sar cukup mayo libema. Bola bina ka libema. Awala malibitin na mo ya kesa. Totoo ka din na dari na nakatakumangas ni Bulsan doon din na nakataka viva kalong atataki ninda tarana non rombula na tamat tambusa kaya ya maramangas ni Buli baka dia ngobe tarin kem ninga na tarango o mino ni tarangi kumay manday na ya manday baung keci kemu mo binakata mo lingas ni Buli endo na daba ungeti ko na mateningaw na niyo siya nganelewa mo lingas ni okay uti ko may nungo primary education classes 1 to 3 may Buya district school may Mbua number 1 Mbua ang like klase va limo no na Baturoba district school may Rakaun Robe Cortasere may kaya ulen da mega kinanunggu intermediate right nunggu intermediate may level Baturoba I passed to ACS 1959 on the mega kinanunggu intermediate 1960 I was already fully ACS my first year in ACS so ACS kaya makantala ko yan ang una usin kila na daba na wala sa tuta ko ko but at that time ni pas may dua may na intermediate ni ada ni ACS and ale kalasyon tal it has another class 6 yeah kaya may kalasyon tal le kalas 8 le kalas 8 we set for our in as secondary entrance yeah Kaya wala yung baki 60, 61, 62, 63, 64. Class 6, class 7, class 8, from 3. 5 years at ACS. Okay. Na yung baki liman nung guting may ACS. And doon ang gas ni Buli. Class 6 teacher, Mrs. Devo. Class 7 teacher, Mrs. Kaurasi. Class 8 teacher, Mrs. Longa. My class Form 3 teacher was Mrs. Mbole, Tao from Mbole. Tao from Mbole. Okay, no bugasibultal ni Form 4. Kaya having those teachers with different tactics and the way they taught, it encouraged me to become a teacher.
especially Mrs. Mbole style. Mrs. Mbole, taufa wakatali. Wakatali. Kaya nung kasibul ni Form 3, kaya na Form 4. Ang sabi kan dita kasarangan ng una, kaya yung sangga si may munggas ni Buli. Yan ang una, ang kailay lakotalera to Sukuna, 1966. May kaya, Form 4, pagkasam taka Form 4, I applied for NTC and I got through. May kaya, usama kan dita kati, kaya mo, may ubuli nga munggas ni Buli. Yan yung salay apply, o salay duro, salay buling kasi buli. O sa marot ka pagalim. O marot ka pagalim. I have no regret. No, wasin din takatalindo na takataksiyang. Awa, kasi buli. Awa, tali, takapagalim na nonggu zaka-zaka bakang kasi buli. Yan din na, aw primary school teacher nga. Sa totoka bakauti dara kanta buli da mena no mukawasia membeleta na non retobi bata buli dio Mrs. Devo, Mrs. Kaurasi o Mrs. Longa o Mrs. Mbole o Miss Taufa bakatale dare da na bimbi ni non rabi bata buli di e tarei ko nyo siya nganelo lilai timbalan balik do na itabile mo nang gasti buli Dua na itabile. Nendare na non rabi baka buli di non rabi baka madala ta kami ang klaro na kairo to politiko May kaya au sabi ka nang taka. O yaw mo baya. Munggas ni buli. Totoka. Sa doon din na naibarite kibinako maruta ka bakalimu nanomu wasiati kumay na ilako-lako ba buli kaya nanomu ngolen na laki buling gas ni buli baka dapat nanomu sa ngolen ni nasino ngole buling gas ni buli nasino iyo nasino teachers college iyo sanjin yang bakiru nanomu buli nasino iyo oy Sandina. 1966, 67. 66, 67. Isa. Ya bata man nangonong ko, maruta ka to na mo sa may bakademo na gas ni buli? Aw maruta ka bakalim. Aw maruta ka bakalim. Aw ano man nga no sa yung kinanagas si bulin do na tabaleng wike. Do na tabaleng gumaini ko ka. Kaya lang waktu itu awalnya bakadurun ko ano doon koribul ni computer. And 2009. Kala bakadurun ni tabalang gutya, sangkara bot yo bas ni buli na enrollment. O ko sangkay ngolevyo mai, sangkay tukuno ko ya. Now, what about you? O sa tarnyo term ko ya. What about me? What about? You don't want to be enrolled for the computer class? Autor na lingango tukunan ko ya. Thank you very much. I've had 40 years of talking. I'm a retired school teacher. I've had enough of talking. No. The advantages of taking the no, dear. No. It's full stop. Sa totoo ko ya. Dola ka already chiko sa ngono do iro to kani balilay na mo na iwala mata may wani buka. Do sarama chiko sa ngono da ka buli chiko berto na makumbumu. Roni ba madala manda na mo da ka buli berto na ngoni? Okay, dear. Qui quando ne spea peste di vale. E che may na lockdown. Siya nga na lockdown, walo na makumbungo. School age V2. Ang gay reda, ay rabul may suba Nangaw na rito daw lang may kina, ang daw may test na kirato. And they were very behind with their reading. Oh, reda? Yes. Nakausangkay na ka ba? Na class po na usangkay na ka ba nga na kangawan daw sa ka ba mayroon na nagkukalasin dua. Kangaw sa ka ba tali, beauty lalanga, sangkay daw coach na kirato. Kaya man na nga nangunin ni lockdown ko. Yeah. Lockdown from the 23rd of April. Yeah.
Saraya may kaya ko na ngoni. Klarang gitong. Sa wala na control. Mind alam na mike. I gave them their cards. And doon nga na makumbong ko tiko bayaw. He had been staying with me from 1 year. Wana makumbong ko ya. He can read a library book, class 6 library book. Ya keroti ko matangay na koro. Yorto na tuwa ka narto kalasi 5, kalasi 4, kalasi may Rainbow Fijian School. Yeah. When they come here, I'll test the kirto. Orto keniso nga may view nan rendre. Because they can't read. Erto sen rendre wata na wili ka nakabaka viti, kinakababalang. Sandin. Aureda nenta. Sanduin din ba kanay wale ni biba ka buli di para sabang atrat ko nang kasibuli nang unang ko. Isa. Kaya kaya ni o na makumbong ko kati ko ba ako buli ti ko na Abu District School. Class 3. Yorto nang kasi ko to buli ko main ba? Iya. Esin rani wili kinakabaka viti, esin rani wili kinakabaka balang. Isa. Au sarada meka. Iya. Sarada hindi pa kanay wala ni biba ka buli di tauriti ko na be primary nang unang ko. Se dapat beka na muna numakina. Isa. Okla na ron di ba kakina. Okla do nang boleh levo berto na sonang kas ni buler na siya mati kumay berto talaga na tambanan ni buli roni do nang unisalang ko menda bukir kina nang kas ni buli na wale kaya baka daka tiko to nayabu binaka baka levo nayabu district school kaya baka daka tiko nayabu don me daka talaga en reimba nung Doon may bakasina. Iya. Sandina. Ken balimbalo kelas 3, salibili kecil na ibola ko menganito na kelas 1. Toto kasar. Yes. Mismo sila bi ko sa na ibola. He reads them. Ko to may library book na mag-quarter 3 kat so na ka. Ko na mag-quarter dictionary. With ease. Go. My grandson he's reading all this. Orang read my Already pinakachugan. Iyo. Totoka. So na po sa libro tokong gori. Excellent, exciting. Yeah, some big words. Gori. Wow. Isa. Okay, wili ka ngo kalastun. Kalasiba kalasili masinraw. Raida. Nakauna no ma. Iya. Re-resan din na wala ni Pipa Kabulid. Kaya, no individual assistance is given. That is very important. Di nasaranga rere nga na group work dita ka na group work na oira nang wane so raul molumbia ka na siya kanira tombo kirawai mekilay na bono era molumukina di na sa totoka sarangai sa lele wera biwa se chung mingo totoka binakabaka leb sara na bimbole o takabatim dotel nga nakau na bimbole kina berna tumtumbo na kau tukuna mai Mrs. Bakasilimi na bekao nituko na main ko baleta na nitiko na makumbumu talanga nituko ibale na bimbi talanga mitiko na betoko ni vale na kangor to wasa saranga o Mrs. Libe manano na nito vital na no to tukuna saranga o to Mrs. Hawea Mas Tamboa erto biba unge erto tukuna be kem ni tumutumbu ni kinira ngole ni bale na ngone me kunira tukuni ngana wili bole kurni bulinga ibale taleng dono mo ba madalaki na tikina ya iya oir na tumbu rasa kata tiko ko oir na tumbu rasa tiko na korbo balang don en dua naka sara baleta kaya makasarat lesungami na dakadaka saralangamay sarkay ni saraoda sarantabo gairao di ko menangone with some prep to be done o they minabukeira di na sarang o they nabukeira
O ya na makumbungu nila kumai. Au na terung ko ya siya ko salo nga may nanda nunggu prepeti ko go. Okay. Ay ngunti o tingdar geng karaba bata. Iya. And remember veira na itumbu-tumbu, bakalevo ni rakilani ramalubin. Yeah. They should spare the time. Me tiko na nga una mera ko may nangone, meron dambe bata, mera kawita. At dabe bulizi. Kaya baka sana siya ngaya. Bendo na kaya sabi bakalevo bernal na mangone nangono ko. Tata, nana, kairo nangone. Natalibon. Di na sa. Aku sama kata na touch screen gor me tarasisi. Tarasisi. Iya buna. Di na. Kata sa tarasisi sando na kaya lalang basi kamay. Tarasisi dor kan basi kamay. Di na sa. Kesa sabi suka nangon ni tata, sabi suka nangon ni nana, sara leda ka me nangon meron kay kilaba ka dapat non kan bulu. Di na todo. Di na sarang. Meron gangga raw ni tumu may wanal taliboni me kakunira. Pakataray nangon ni mera setei taura. Kuwa manda. Sa. Tarasisi. Tarasisi. Dan dora bosa levu, bosa vou sana leitu kuna be bolong gereti. Me sana bolai be na dictionary di biti na bosa vou. Tarasisi chiko na linga. Sisi chiko. Gor. Tapala. Aki serangakan. Binaka isa dona kasar to tukun cukup mingguan na vida na wekanta go na kambing bisar nga muni may baita bitalen na marama turang gas ni buli baka dengu muni baka beka talinga muni ngole may bi baka ungki tibir nang gas ni buli bobo na tapo no muray na chikina ya Awasa ngole oti nandono koribul may windalide. Awale ngande tukir walele mbata na makumbungu kwa samay kalestol tingo o ko lela ko bandono nona ne dona lubengu arandin ga sibulting may windalide o liku. Sa bola liku warong talcina mengo liku. Bola liku. Gaira to lekere ka me ulay wakitan. Aw satu pun sarang ave na bungongu. Ako sa kerker baga din. Isa. Iya, iya nangono ko. Kaya baka, if I'm needed, one thing, I have to find that I have to have a transport to take me where they want me to go and huli baka matalabira. Do nusaranga. Ayan, ni sa parang tingmay na lewe biti, kinalewe burubura. Dora kambing ya bira na buli or na kasni buli baka dengu kaya baka rechuko na son na bibono na bikorkor se na bibono ni ngandre rangan bikina mengole na bibukin ni nonra ngoni sal ni bilak pa yan Kasangaya. sa totok binaka baka lebsar sa totokan jidan na bibaka ungeti ni non ritabi ng kasni buli babi ni binaksar kila baka leb metaman juga na nondaru bitalan no o binakatanga no siya matales kina no muni cornivaso imata daw rani do manda na mo iba ka madala kira ni ba ka madala taki maramati na muni and visusu kira nang gase sabi na ka levo o kenda kevin na ngone erobin ka revi mayo tata o nana ya kaya kaya tiko tata munga nga nang nana na suliati ko na bibuka buliti. O namarami tinekito o ko bosa tunga baka oy maro. Na punwa kaya daga kino tamanggo daga turun lewa kito ala ko imba kito la ko nandi may nandi kito ndio saray na bawalumbua kito len ndio saray baturova da konrove. Na punwa kaya kito la ko kinya onaw bosa tunga vikito na nona bosa baka way maro. O kito kada na lubiana, kito bosa taltunga baka way maro. And doon na kaya na nakilay tani kinan na lewen ni Banua, andun dua non da bosa. Y eso era sin talita kami da bosa taka Yo
Na bono ke dola ko kena nyurong ada nindo na pano atukin dan turun telebu sa maraman telebu. Nangamit kong lulukina salah sarangan na po sa pagawin maro. Iya. Mea da mandanga ni wala ko ikan tabu. Nanonggula ko ikan tabu. Gay oirto ke da nakay mo ya erto norto bakasam no kay mo bulo ni da banyo ya leon telebu. And they were calling me Naita. Oni nakilay tatay karibo ng bati. Tuloy na bisa wadin. Duri sartu mo ko sa kadibyo mo bula. Naita. Pagay kadi mo sakit ka mo karibo. O kadibyo ni Naita. Mino kunin kasi bulu. May. Kaya minimilin telebu. Elon kandap. Ya erto wakil si Vatia orto naturang wakangu baleta ni waposting abawe maro. Ya kasina na yung mabubuli nga ni nana. Ni nandaw makanina wasi na yung mabubuli sa liyo nana. Aw bakang bauta. And then wasi talaga naman. And anon da na yung mabubuli sa lima napaka roko. Ya kito wasa tunga. O tamang ko nga wasa tunga bakang baw. O now, bos tu ngabi kito ba kaway maro. Sa toto kasarangay tarongodan na lingan ni susu lingan ni susu na bimbini ken na bosa taki na bosa ni sudu na kokwa talaga chubi ka na maramatina doon din na warita kivinaka sarangaya toto kaisa yang kontor sa tos bola kami iwan buka ranyo ni wasya nga weekend na nadambe ka na kemunisema iwan buka kinadam na puno ni sema tikumiki nang unonggo en nomdo kor me wen buka me wele ranin to mandanong pamadalaki oy mbuna nabono may baka watitikinan ko iwele wen buka iyo au ngai mai taura na kenai tugu bai veroto na ngase nangauna ni nonda sela ko mai dake nonra ngauna sitegu mo bi la ko ki mai na bunda mai na banua era ko mekina orto naturang orto na nitongo nang kasni nang dondo turang nang dondo orto man mai bilang turang nang dondo orto bonto sarmai orto samai ti ko iwilem turang ni nandua iyo iya orto korondina may naimbita iya may naimbita iya nandito salang may nangasi orto sama ni may tiko orto sama ni may tarvaler orto sama may pagabubal orto sama may tiko medoba nangauna sarto bagandita kinorto nangasi merto sa lakowa na tikiningela kito sama may tiko kinago Beirto nito kingel may nabibiwali. Kilaza ka na kena bikir-kiri baka banua kato zoko baka banua endo zaka erto zaka borto na nito ngase na dundua berto na to kingel may nabibiwali. Sama ni may zaka na bisoli-soli. Sama isoli na tikingel ito tikinango berto na nandundua. Iyo nangaw Keo nangole may mongole sombu raki-raki, siya may raki-raki mongole korbo. O nalako towards the end to western raki-raki side. Narede ka, ebida lebi wala tokin. Ea na uduna, nanggele, kaya may soliberto na turagan ng dundua. Kaya kito sa may tikon day kinango, o yaw na marama may wilevo sa may tinggo. Na matabu wale tolu, sa may damit tunggo kay wilevo. Na vakasilimi na tikoy dina ke na nailati. Keto sa may lewani kortunde tikoy wailebu enangaw ko. Sa totoka. Sa bambul sarchi guberte na kani na hubale na vakasilimi, hubale na nailati ke na tikoy dina binak. Iyan na siya may nakoroy kay Emino. Mindo na siya. Nakanaila nga totoo ba tanga naila Sanjena. Totoka. Reida. Sara pambulot si kuminggo. Orto na bubale na nailati.
Isa, nimbula kelerti ko idina elesi na ilati totoka totoka makauti na isema bakavyokani na vitalanoa ni kuwa rambo ilevu ngai titombu na vika talanoa vyokani bango ia romani ni sona kau bia wasema tanga bakataba na wai na kaka na sena raki na nomu bula tiko na visinga me wani buka bakataba tumanda na tuba kini ni bula na visinga kira ni wasema tamai na ngauna ngona madho saot madho ngombuna ni untamo kote nunguru ni mo de moyanra au siniraida na bebuni kau ni solenga tuna kambuna na itong jalan every morning totok evonu totok evonu bulan-bulan nangauna ni lockdown go o kito na bubale go ruangan nakakito kania nalimbunga nalambi totok nalambi sa nga may tay natamata nga may lakoy tay melisang ita may nalambi ko irarasakti ko na korot ko sa nalambi sa war na limbu siya nga batangan rasin lakoy tay eti ko may tay kaya balbal sa mino na ulumbale mino na ulumbale yang asabu desa sana minikani lambi and limbu ya na madoro sa o tiar tu na ngone mulak batikir tu na boli korwo tu berto senga na dangor na mask itu lako kito le bol kito le sumai au bagare tiko ni dambe nga may way maro en duanga na stole tiko ka e volta ke kakana abundi rokete cucamba may dela sui meado may nangia sibitira vida kor lima de kasi ono na kor aure da non do market ni lala sartunga au sin kelander ba tambu imbe ka merbol volta ki se davo na kaka no ga meretal nga na nito market wele tukina na moli na cucamba na rokete ina korba turang na ngo ini muka buna nangon ni lockdown go o ko aku tumela ko melita kalambi may kya seota se daba nga meron imbita non ramakete erro ni rabakay laban na bisinga from today till Friday ni lockdown to my suba. But we are eating healthy food every day. Sa totoo kasarana. Doon na bimbuli libo menta kandia nakakanang bulang-bulang. Sa totoo kasarana. Aw sambol yan yung nabuka ni Hawaii. Maula ko yan ni Bichaw nangala ko sarangayan mula sani hota na lambe bat kina iyo muli kana limbu sarangay maramagas ni buli. Erawa? Nengay mo daw talaga dito ka may nagsiganisinga. Isa. Umaro tak sarwa kan lew. Isa. Dala ka na rong tungko na boleh kan dironan raw bata na lew ni mata vital nonggo na non maro tak na beka wasya chikuni kuwa. Kimami matalau rong binaka gay rong matau na beka wasya bikemami ni kuwa Iya, di sembarangan ni may dapat ni tarbital no. Cukup tali sotal naka o nanuma mawasya weekend. Bukan bauta na nanumi baka salam bekay beira nangon ni me balitir na iya numi baka salam matay kena keni karuan na dortik mo matang keni matay kini karon ni baka salam yang baleta na bakan reni bosa kini to baka vix dortek bu matang kini matay kini matay don bosan dua nakan rendre na sulsul autor man ni sulsul Sanda kila okay to iwele bu satu kuni wele bo oir nangonele o ko era tu merle sili merla ko ibulboli
ne kira baka terus sele kali tiko metangka na isuluwa tonga se baka liko ya iyo ya obango ya mengelai muruna no na tikuna mau turani kor sandan dono mandanga mena kilati ko ili onana mandanga mena reda tiko ya baka isuluwa terus ya oke sa sinrong dan taro na ba terus ya sibir na livendelia wale tingo na livendelia wai betindoten merba bini boti ko na livente tangani iyo onana serang mena reda ni sa biung metalay nang ngone na kor andon mena baka isulu me na isndara make na isulu era korako ya enduana malu mo rega tiko pero ya roti ko na makombung ya lewa ora usaro terus singa bang sa tulay nga bang na kor sa di sar sa kay kadibles mai dara magando na muliku setanga don isulbato ya sandon donu nga me sanda na bibu ke sanga o kenda tiko nang gas enda tiko nando na mata buvale me rako tiko na lubenda kay na ibosa na ibosa na vital no kenda warong de tu na vital no aya do tiko beir na ngone may na korbo babalangi kay ira sartal manda na ngone retiko na korbo satu to bata na non reto ni vital no e baka era baka ungeti tu mertal no bango sabila roi tu na bos sa bos baka donia tu besar harin basi kamikin na evidan bos balai o yau verto na nonggungan e vale usando tukun verto ke baka sabital no tagan ka baka sa mata ka sa rabo binaka na kau vital no takam maletang go ke baka bosa kasi nga nanding taka mo bosa bobiti ya bosa babalay ya usia nga binakata mi bilaroy may nanumuya tu bos. So they take great care when they want to tell us something. Iyo, mendarida. Sindon minta din gamati ko me bosa ti ko menda no nga kay duru ti ko mena ko sa kabiti mo babalay. O kenda sarangan nga sindon mendarida ti ko na tikina ya. O kasaranga. O sando ka verto ya. You want to tell something? Ya baka samta ka binaka. Na bosa baka biti mo di ta karoti ko mambulia binaka kinanano mo ya to bosa. Isim dari nyontal nga. O ti ko na may nanom ya to bosa. I do that. Yeah, so most of the time they prefer to be mersati nga batekil. Baleta menda kapwa ni baka ungget mera mesabato yan ito ba bibisak? Isin binaka. Isin nandun. Eso sa mandangan na tumbutumbo. So sa mandangan na tumbutumbo. Isartal no bango kila esandrende mera baka madalataka na sa siang ni rakila na bosa baka vitida meu zabuta meu kuria kina na baka madalo zakabatiko. Au baka dala. Au baka dala ya. Iyo. Au baka dala eso era buli binaka eso era na barongo dia usap tinga menangunongo ke bakara tukuna sandrendre bia senga ni roni ndrendre ni nonda bosa no bosa baka viti iyo ni sanda baka magara takin dona casa ndon metalan ron roma ina bosa baka viti kandon dono mo no bosa baka ngtaka ena no baka magara sa Totok serangan nabi baka salatak ye biki memkede na barong na kanon rababi di binaka tingmingo tos chiko nendaru bitalan noa iya nilaila ko na bola ang daw yan raba na norto bola na makumbunggo saure da tiko ni sala ko tiko may kinaiso na Facebook language too good TOOGOOD. Sa siya nga ni that. Sa natuya sa bulingan number 2. Asa ako sa tingin na. Orto na lubeng kung kasing ko. Kasalaini o Chekisoni. Iyo. Erano me daba. Meron do kay kina. Nung kay reda nga doon na ibon sala ko may maya. Aw sa dunia sa kabatik. Yung sindiya reda. Reda Chekisoni Kasalaini kerkere. Boleh baka malabo na ito bosa. Iya. Nakabalik sara. Tomani tiko.
Poi non dei tobo. Dei tobo bukan bitia, non dei tobo. Kona chilo na lolo. Ya se kamera se bukan buli dikina na ngone ni rase ngone. Ni ngone tumbu lagi tumbu na ngone. Ni ngone tumbu lagi tumbu na ngone. Sandu numero bukan masalah terkiu kina ya. Se da bunda kaya sarang kasi mai. Sarabina kata merah sangwile da. Kan dia na sarang. De menda na vosa tiko onda ukatiko verto na luvengo verto na makumbungu onda ukalongata ni onda serongo ivoka salatiko ena vesinga vesinga balaka ni sana ya mai nanga una mikima ni sana ali na bumbu na tutu au sikila ora dia nanga ivoka salatiki kemuni balaka onana mentang taruses tarasis no time with you Dina kan dia na sarangan ko sa pamatal takchibing gondo na maramang go nak bali fani vastonga maramani vivia vasu ni sawani koro pamatal takchibing mo ko na sabi sa umenay tobo sabi bisa umay sa ibari tekchig ni sa dambulat ko na ngoni baka tawt tiut sibata ba maramang gas ni bul Iya ni sana ya may nanren-ren da sa tawat tikong gove ira na baka rong may kenga inda senga tale ni na baka nui buana tamanda baka loma lagi endo na buno baka loma sandan tikokin bata na bunga eu manda na ngauna ni nong kata kasi buli levo no soso kila senga son ni levo na nung gundo wili volta yan ang uno sa may diyang ukin ko sa levo nung guti vale saan kayo makilaki na au ngayon daw wata baka pasoselo gutu isa kaya se levo na nung ngaw na may sematiyaw wano kalo au mo te kaya baka yung ngatatekiyaw sa levo yeah but it's not too late nangauna ko au baka vina nakatati ko na kalo no na bi maroroy kena tell me why I did not dream that I will have a time to be interviewed like this au sintan ra ya niago abunga na bisurete la ko may biya mo la ko tali mo lay bit patabuli au sat ko nga sabi na ko kali yan di salah mo kasama itu ko na nanamungan re au baka nakakabuan kalo ni usati ko nga banggoy vale sa ngandre ba mindar may bibo saki mewasea nakaunda ngandre ba bakal lebu mewasea merkila na itumu tiko na ngongo na binakan ni Lubenra baka tau tiko be sin may baka tau tiko be may mina grandfathers aunties sen o tata saranga o nana ora na mata ininga sibuli be kanji na todoko kanji na matay saranga ningas ni buli na itumtumbo totoko baka oji so marutaka nionga baka iyo takatunen da rubitalan no merarongo da tuna obici todoko era talangana we kanja na bese buru ke mami lubudi na maram era bungango era baka bini ka cukup main na nonra elebu na karabulida o elebu ni tumbu era reida ngona ngon salang ngona bisa utek beka na nonra tuba kini rai mera taka bata baka lebu kirna lubendra mera kawite kirna lubendra ranguluti bata rantamber bindan rebaki rasuk me bango indona bonora vital na lubengu andona kaya utali tak saranga na bosa tukuno o Mrs. Miri Hawe nanno tukuno ko ni lako metanga menangone bali o motukune bi ko na bosa rong binaka motukune bango bulu binaka lubengu o iko na nongu rosi iko na ngone vuku iko na ngone binaka sa totoka jina iya merakinda bagian kesa nga na bosa do na ireng saranga inga ganyan na ya
Merkilati ko ninda kawai takira. Sa totoka baka oji. Kima mi marau baka lebu na beka me wasiani kuah. Baka data kasarangan na betal no eda kana no berto na read to succeed program. Sangay tikorto na ngol talanga me na maramani wasuni bunga lei o bunuai unai sinang bomba bamba. Sangay ngol talmengo kemuni maram kas ni bulbadeng. Sangay me baka data kasar weekend. Bako si weekend na tauke na bimbi ni buli ni teka busar nga may balik. Sembera mata na kor ni buli. Na buli may teka busar nga ilom ni balik. Siangan ngalete ke bu sakan siangan ngalete ke bu nyamba kiono. Teki bu ni saba kaya lo sarangan ngwan. Au bia wasi ain duana nongu tiko mena kortumbu. Kortumbu e bul jikina na ngwan mai na odombau na marai sayoko nanda vadia pervere nambukanra vitu na korro e vitu na korro era vulkina e na ngau no lago kina ikiana 2006 er senda tombal na ngone er tombal na ngone korro buleti ko na korro sayoko do na singa tar tombal mai na ngone Iyo kimay minanong auto kalas durua. Aun daw binakata merasati ko kede nanong ngone. Kimay mgen daw teki bu mate ni memileso na English or combine 1 and 2. Sa kimay mitingo sarlok kede menangone kede. Serto umberti ko merto ngone menang odombaw. Sarka sar menangone. Saka sarto lo menangone na odombaw. Yon ni ndami tingo dawara kero merto lo man. Ako may naya sa sarangan ni Kato babang tikin doon na low bench. Araw ako may nangone, saramin besar na bag, sarang dami saramay. And one particular boy came. O ko ano, nalako tunga may senda kitunga no na bag. Ndel ni bench ngango ka tisi sandam. O ko no nandabe nga bang wasako ko. Wele, usawo sa. Pasama sa gobyerno ng wane. Oy rangan rabin den baki au sakabir ni kun den tawawa mena makuto misana wot sana fito kitinga tikunun da English or I gave him about 4 minutes 5 minutes what you satar sara kiti sabe be sakaya mo kia wele au savio kama early morning. So, au lang man gut teveli au walain don ngu notebook eti ko ibale ochone. Ti kon dona note lelai au selebe kiti, ti di basango kiti, ti di bakai bali selebe Big John. Adi di basaro ko. So, rangon au satu main tenda misar sakti ke busar ni mami takadak. Iya au walain na note chone salakon ngoro kiti bangun tita kikoya, pagkatal no te kikoya, kemem sa tikibu. Kadang niya no nawili ngochone, saan dami sa ngochone, sak na menati, sak na meneduniti, rawitala no tiko, siya nila kondomos o kiti till recess. So I understood it. That was manulazamo. Iyo. Ikya, nagay reda kina. Na yawan ni Manuel itong balita mayaw saan gabi kirabital no satal no tako ko na kani katalaw kilaya baka muna na turo ni way ni mata saan kay kima may bully kima may sabuli without him saan kay recess saan kay lakmay okay na camera rayda na itumutumo baka lebo kaya baka ratong baliti kung may bayan ng one feed him well ayo kuya na biskete Siapa ni keke kuah? Ayo. Mereka niya may nakakana yung bibi. Nirna tong balita yung may nasala. Erna yazo may kore buli. Erna may buli. Ani guys ug tunga mo kita ko mo ko ya. Wili yung sabi. Au sawa. Matay au sawa. Yan ang una sasulikin na biko nang una me zem. Sa ole tale may kakay may. Wili yung sabi ka. Ya, so naka-awa sa tabay na nunggungaw na ni Viva Kabulidi. Daw ka po na baka levo na mo sinyal, eh? Binasara.
And even some children. Printing. Ang ganda rin naman kung ganda rin sa one. Eh, dapat sila pala kinay ko. Battery is empty. Uy. Sini bol-bol. Iyo. Isang garataron niya, saan ito po ni? Ese nga na pinikaw. Wala. Isa. Sombo. Ang sul na pinikaw. Yeah. Di bola ko. Yeah. Isa. Doon na buli levo and the buli sarangay ken weekend na bikorni buli o ibera na baswe ang dorong ata chiko so ni talan no kanoni tuko na maya bikor buli bera na wekanda na India dora kana kana kawita kin na non raya ni buli na lubenta dora kan gonda bolekin da bolekin na weekend na ito okay da bakarong tuko ni kuwa ni siberni siya matalmengo o gasti buli badengu ando ne bari tekilebo ver na tina era sema tiku meni kuwa ni rakila ni rando tombale na ngone tombale ngoni sala tombale bakayawa gondo na kambimbi weekend mer kanya nakaka ng bulang-bula zakati kumayao gasti buli badengu sa merere komanta ng bisikete sa banikeke baleta na banikeke bat kina bisikete ro kakana ro mama dai balatini tombal mbek ngai bi mama na yawa sana teka bume malumutal na yang ya rere sana nganrif mbek na katalau bimbi rere na bulang mbek na bongi se sombek na supu na kakanan roni kau na bele sena kumala mera kania na ngwan me bulan-bulan na non retuba kini vakasama na ngwan ni ber ni ra ngole mai kornibuli don dia na buli lebu enda me buli da na bitalno ke ngas ni buli bakadengu litian na rokwati bakasilini dana warri kwatali ko men na siya matale mai ni semberan ni nang game bakatabar ni rubitalan no ni tiko sotal na nona bosi ni tatau weekend na bakarong tik maiya ni siya da warri ko tiko au bia bakaritak nga na nunggu marutakan na nona ngole mai o marutak sarngana non na ngole mai na maramagas ni buli bakademunggo ni tubig ko na kilakahe kilaka baka buku ni buli bakatelangakin na yalo bakatina enda maraw tak sarngakin bakaliwe na wewe kani enda bakarong tingmeni ko na rongo binaka kena rongo kamida ni non na ibakasal na maramagas ni buli bakademunggo levo na ka enda may ronga da wa may bakanta tukuni tiko ya ni katiko kwa ni sa sureti mere lakwa boke na be say biti se na be say wani buka bida kata kwa ke baka sorbe sureti kwa chiko na non kerkere me ngole ni dono tolili me lakito miki kwa me ngai koti kwa na bonu me ngole kene sule tuko na non ngona ke baka sorangan reba me ngole me lebi buke ya ngosa ta maraw sar ni sa tiko na ibola mata menda maisia makina sa rasar nga kinabi koya me wasia sa siang wala nga niya nga ngayon buka go sa nga sarbi keda todo ko na bakarong ti kumay na vese vit kena vese burubur don bulo binak mene susaw na bubalen na batiwale binak bakalevo bulo Olivia Soleil batiwale ni bulo binak na marama nguweka ke naitacho ni batiwale ron bulo binaka klan rubarong sa tsingo may neso saw may namara telev ni bulo binaka na koro matadaw daw katal nga kina virtuality ko minado kay ka ni bulo binaka na di no ni siya mati ko may kina kay may maraw bakaliwe na vi italo no mo na may wasito ni ko sa lista lumengo na maramgas ni buli bunga sarer si wawa tungango maramgas ni buli ra tuko lumengo kime mnawawa tu melis talemay iya watalo no ta kiti tiko don kiti iya eso na matanggali kabaya unisya ni kilana itubu-tubu ni may sotaba ng kas ni buli.
Io, oia wautina. Au na sini bakarai, au sini na rai tu me na kai tu nangone ani via kana au ngai sini lisu levi kwendo na kaka. Sa dia na sana. Au bakani kiti. Au nda wase ave ira e sona ngas ni buli. Sona no guitokani. Eratang. Maleta ki veira. Erna kilavi na ko erna weka gutobu mai na erna weka ndaru tobu mai na kortumu. E aendo na vono vinaka kwa tomboleta ki mai na odombau I korni buli se yo. Ngauna ya se sianga kina na non raluri. Tangayo ti sarangai kalungata ni rasa vakaluri. Nangauna go kila sarana bondo lori ti ko nangone bulin na kortumu. Sa toto kasara sa may natombalik kina bondolori sa andua na visau toto kasara visau lim inaka bakaliw sa toto ko baut sa nandor may bitalan no ni seberanga ni may dapat na nandor bitalan no chikotale so tale na no mu bose di bakandre so tale no mu bose ni itatau bikin maminagas ni buli bera na turang maramatina. Peira na au bauta na ngaravita vendu na daka ni bokai tek kimunikina kimunina borot wingore sore daka bola sore daka bola sore ngas ni buli munikila vinakatiko na non daka and then sen la komen non muy lulu wada mon no me daga watatiko to supervise you in what you are doing. O kenda yandu o kemuni yandu moni ngarraba na no moni daga en dina ke na bosota. Kakuni da kaba indona kana ba wele kemuni tiko na ngono na Facebook. You are doing Facebook when you are supposed to be doing your official work. No matiko. Somebody is watching you. Nandine ni no muzakazaka. Ana sa umibiko. Mendang karawan na nonda daka nandina ke na bosota. Ke mami na bosota tumay na ngono yang mandana kung siya tumay na ilabo ni komite na balikin na nanimimaya ni daka. Oh! Yan na lang kung may nanong klaso, may sorot ko nga ni kimami tinanimay na ni kimami songon kaya nga may nambenu. Meron may dagakina na teaching aids for my children to learn, to know what they have been taught. Sa totoo bako sa pinaka baka levo na no movie wasiti kumay kena bosa ni biba kalong kangata kia endoro vital no chum ramgas ni bulo na matango ngol sarchu ko na sona basikete na no kera tok ngorinda kumu pero nindo manda no mabama dalakin sa rere binakanjin oi na tua kangu e baka watiti ko men korwa turanga udu ni vanua o mere lutiwasa enangona ni nangone ni nung buka dieng kiro sama ibu kabina katakanan ni to tiko ke taman ratu nangone nangone sama ida ko tikina au mani ngandre buka le bumela ko mai kiro mai tiko spend our years together ko sama kibit sa kalima iya ngai manila ko mai sala ko mo ko na bulo ko sita sala ko mai tiko iyo na tua kango ko o koe ai rendini valenga o koe. Ia, e duana tali ende tiko ve koe na daga ni linga korti ngoi daku. Ia, gai tiko no konta un rendre na nanraunini umai da un rendre wa irna daurubo mera kamata vi kona no nanraunini o basar ngo kon leanga. Sanga iratatama nanraunini wiki keto i na neto tiko vutu ni usara na niu. Na turanga bungongu na nongu momo o koe ngasibuli talenga ngasibuli na vono ndonango na lenga sibuli tu ikiwa ngai lai sota mama kiana ni ukila
duin na bakasa mentamata. Iya. Sanggai kau tamo ko na niu, na sanggai maite ay wani bukan ni senga kina na niu. Iya. Sanggai rakau na niu sanggai maite. Sa raw ya liroro ya ni na momo one. Iya na kaya tetu. Sa kitong gamay bagay nga tagatikong go, kito ng bulat tikong go. Sangkay kita may bagay nga tarasaktihan ko nabuwala na bukas silimi na tikoy din na nailati. Randaw lang may na may kerkere. Yan ang una ni lockdown ko. We are selling a bundle of 12 for $5. Oy, Reva. Iya. Nandraw niniw. Gaya da mo nanaliw. Sasya na nila nga nandraw niniw ni saratu na buninin. O kwen go kaya may bakaya nga tako kaya may talikin ng go. Go kenay na kimengay bakawa. Merawaning kay kaya ka natakitaki kaya kay biya ka doon na kay walibay tatalelera. Biungay ke sa sino nga takin na relati. Sa tao ngay ke sa kausong. Sa totoo ba ko cerere binakajin. Iya, so bakawa kung nakenanggo ka wang kirabi ko medaka ba meron ni nga nga daw taw may kinanavale so na bulan ngo gain dambelo man na pot plants. Iyo. Pot plants. Sa totoo ka kay manggosa. Na to wala kay kay sobi kay may manggo na beota yani. Kito na kay bitar-tar nga yan be kasalaini. Kaya sorbi na kata me kaya may miwata yan ni mami pasikete may kaya ratu kina so na sangamoli o nanaluto may udo ni ba isa yung sa tuimale sa siyang nakaita kasaya ito nga na wilbol tambo go nakangaw na kaboyaw kwango crochet sajina sa totoo ba ka uche ama balatok nga nalingamu siya niyo dengu na kawa o balisyo tali na no nabitala no no Mrs. Livema nangonele ni udu ni banua rede cincu kay udu ni banua nabital nongo ron na kana kay wasya ngetu kuno ko weiran na ngone ni rangole ni kornibuli o klanyo na kilam maramangas ni buli na masela ni yang over na lubenda masela ni lingandra merang gumia na peni merang bola-bola na masela ni na ulundra na lokon ni matandra na musundra na non raposa sangkai pamadal tak cukup ko na bimbi ni kita bibira na tumbu-tumbu vale merang dosule na vaka bir nangone ngayon tukun cukup ko bir nangone na prime motor skills Pati na fine motor skills. Ang ito no ko may tukuni bir nangone mere reki Tommy Tay Swiss and cow tali sa pati na koti ken balang kay lako talmo na naluto mo sarna tuir na linga merbi mo na musu ronini wat kena tali sa ba iya Totoo kasarili. Nalo sa kita nauna sa kinanak lockdown sa kayo kabiyaw mo sala ko sumbuy na koron kay lockdown no na yam. Tama ni ko sumbu sa ti ko sa rango may na kor. Kaya makaya nang kay biya ka na buli sa kanilingan ko. Yudo ni Vanua sana bi ko sa rango roili. Totoo ka makauchi bikim ni na biya buli tali sa ti ko na tamaramangas ni buli o Mrs. Mereluto Iwasa. Chico saranggo may udo ni Vanua kaya ko ni buli tali menta sanggay mataya ni udo ni Vanua. Sa chico may kinanon nagas ni buli tali. Kaya pasorong chico mayo nanaluto kita sa bambul sar chico ni bikim ni nanaluto ni takino ni bulong-bulong binaka chico. Kaya may manangay siya mayan na nung kalasi ni buli tali baskete. Nakabalew. Totoo ka. Naka, iya. May chini nga nandaro vitalan no. Solitong ka na ngaw na kaya kay chiko so binakata mo babi ni binakabeira. Kay chiko so na biya bakambula. Beira sa soling ka na kaya ngaw na mo bakamadalakin.
pinakabakalewa au nabakambulas kaberto na daw vengu perto na daw au nabakambulas mandangeli berto na wekangku iway nimbuka. Mrs. Suka, Mrs. Kevetimbao, Keveti ko may Fulton College, orto na sala wate kay nongunay Mrs. Milika Tikoydina, wakasilimia. Au sa lolo masarani wakambimbi veir to keda nandaw vengu wakawasibi wana nonda na nongunay maramotowu may nasuka may. Waka binakatalang veir to Kevin Gorina andon lubyung goro Clara Tikoydina ve Alessi Nailati to na warong taltimba may kwasan daw vengu may waining buku au sa baka mbulat tiga ni Vikim do au baka mbuta ni nasiangan yun do na may lulek akan nung sa may zaura katigo yan ni so na veka membaleta na nonda to tigo ni nandun do au baka mbulat tinga Vikim do kensar na tadingo tamay pau may buang fam o kilani to sa binakatigo na nung mundo garabo nung mundo longan ni dobu wanga ukilani sa marutaka na numubaga dengun sama dengun taka saling karabiti ko na longan nindobo may nakelikoso bula binaka wanga bula binaka pe bula binaka meme bula binaka eta kero na vivotinio emike wesea. Pokoknya bulat talsi nga Vikim daw may namarmara au maro tagawale unyualiti sikawani na fam na weekend au baka vina ka buana kalau na itiwatu bay da mengo ni la na COVID-19 ni baka rata na be tamata enda umoreti ko wale bo semi da kawe ni osa kauti ko saranga mo sala idaka na ngele may nakabika. Kemunian do sarana marama naturangan na ngonyo ni sarasarti kumayan na ni Ruby talonoti ko kay Dr. T. Au baka binabinakabagalebu. Baka binabinakabagalebu na numuni Vingoma na baka sabusulit yun de sombe karna tukuno this lady is old fashioned. No. Au zaura katiko yani so na veka endondonu. O kenda na kimamina itambang kasi wango kimamina yan ramati ko may kakuni ramati mera bakang bulan-bulan takitiko mera kilati ko na lubenda na makumbunda na beka endondonu mera kila sa au baka binabina ka leve ko buna no muna numa mo may mindero may vital no ay nakabnikua pinakabakalebu na binanumi, au baka binakabakalebu bi tamamundo, au baka nui ni raw garabi binakatiko na ngonebuli, ka keto daw maraw tang sarabakalebu, na au siya nga ni baka tarasisi sa Facebook, iya, ngayon daw may baka raytagi nga biyaw na kiyamoy tamba. Binakabakalebu na kemoy tamba na bunuo sa leti ko kina au baka mauta niyo senga niyo wile dava niyo ko ndo na ngone leon dinaniviti and you are proud of that Fiji buininga. Binakabakalebu kito sa baka nuni binakatigan na bitinani o kero nakaruangu tingono ame dam tingo kasa o chikisoni merto mebito konitiko veyau kasarabi ko tiko en non daru vital no tingo. Okera na kalome de bakalunga tataka. Non mundo umbula ke non rambula ke de sara na sarasarti umay sarabi ken daru tiko en akabinsinga ni ko. Sa nakabakalew sara maramang kasi ni bulu bakadengo ni Tiana Rokowati bakasilimi
ke mami vaka mini vinaka tuka na lewe viti ke na itoke na veste burubura ene mami vaka mundu o vaka levu yani be ke munina no muni solena no muni ngona ka muni vostal ngame na vosa vaka tina be ke mami ke desar na barong tuko yani ni tumbu na gas ni buli be ira mandangane tambangone lewu saraka ke mami buli deni ko sona kamba nanga ke signa maka mi ke mami rongoda ni ko ia talevi ke mami buli ke kine ke mami sa dole lista le na baka binaka ni na baka longa taka na kalau o coba baka rongo tiku mengo lo malangi na nando vital nongo ni na baka kalonga tataka na nomu nimbula ke na nomu do mata bubale mai wai levu wai nimbuka keto saba mo de tukayani mo de man naka ba levu mo de manda wai nimbuka na sarva kutulang hotel levu kem sa vavi di binak sarva kalevu na vital nongo na buku ni tambana ni talim basikete sarto ker cukup mai udi ni benua me ko ngaya ni nan rauni niu mai wani buka Tandono nako ba levo sa vanu ni binak cukup na barong cukup mai o nana lutu me udi ni benua kem kana tiku na kelas ni talim basikete o talinga usana tele ni Hawaii au sana lak nango no kuto ni vale sana le musi mana uni ni ngatungo me usara tali to kanike tali to mo nana lutu me udi ni benua nako ba levo iya manda nako ba levo isa naka mo de wani buka Made naka